Dihli bajarê Kuyayê ser parêzgeha Hewlêrê ve yekemîn korbenda lawên her çar parçeyên Kurdistanê ku ji aliyê Yekîtiya Lawanî Dîmokratî Rojhilatê Kurdistan ve hatibû amadekirin birêve çû. Yekîtiya Xwendevan û Ciwanê Demokratîk Kurdistanê Rojava di vê korbendê de beşdar bû û gotina Yekîtiyê ji aliyê berpirsê Yekîtiyê ve Ehmed Mihemed Emîn ve hat xwendin. Rastî em ji wekû Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratîk Kurdistanê Rojava wekû em hatin dawetkirin ku em vê korbendê vê semînareke bijin em vê dîbêtên hev re hazir bibin ku rastî babeteke gelek giring û hûma ku em tev de xortên her çar parçeyê Kurdistanê ku li hevdû rûne li hevdû tê bigê ku bernamecekî hevbeş pev re dêne ji ber eleqel karibin ew bernamecê ku konferansa tê yek û du sê hatibû ku berdewam bê ê çaram piştîyanakê kongrekê bibestê ku va xorta serastî her çar parça wa bidê hevdû temsîliyeke wê heqîqî hebe ku karibin cihê biryarê de bin. Ji aliyê xwe ve Pêşawa Elîpur Sekreterê Yekîtiya Lawanî Demokratîk Kurdistanê Rojhilat behsa darxistina yekemîn korbenda lawên her çar parçeyê Kurdistanê kir. کە ئەو سەفەریان پشکی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بوو کە هەستێ بەو کارە تا ئێستا جێبەجێ نەبووە و ڕۆین لە هەڵەبجە کۆبوونەوەیکی وا بکەین ئەمە کۆمەڵە کۆبوونەوەی ئامادەکاریمان وەک دیبێت وەک ئەو کۆربەندەی ئەوڕۆ بەڕێوە بردووە بۆی کە بتوانین لاوانی چوار پارچە لە دەوریە کۆ ببینەوە باسی دۆخ و معاناتی پارچەی خۆمان بکەین و بە بڕیارێکیش بکەین ڕەنگە یەکێک لە بڕیارەکانی کۆربەندی ئەوڕۆ ئەوە بێت کە لاوانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانەوە وەرکەی لەسەر شانیانە بۆ بەڕێوەبردننی کۆنفرانسی لاوانی چوار پارچە ئەو کۆنفرانسە بەڕێوە ببەن و بتوانن دەو دۆخەیدا کە ڕێکخراوەکان تۆزێک لێک دوورن بە کۆڕ و کۆنفرانسی لەو چەشنە بتوانین لێکیان نێزیکەینەوە لە دەوریە کۆ ببینەوە و Berpirsê tora hemahengî û rêxrawan Sîrwangertî jî keyfxweşiya xwe bi korbendên vî rengî daxuya kirin. Li saliya dîkîmiya barانî Helebja kedrpêrێکی girîng bû li her çar parçeyê Kurdistan lawan bêyekەوە kۆ biro لەسەر pirsێکی girîng jî کە لە her çar parçeyê Kurdistan gencان dibê baştir bîr bikenەوە li astێکی hem li astî siyasî hem li astî pêşkewtnekانî genc و لە هەمان کاتیشدا ئەوەی کە ئەمڕۆ کە جێگای دڵخۆشیە لە her çar parçeyê Kurdistan gencان بەشدار بوونە وەکو نوێنەری ڕێکخراوەکانیان. Ev e bû cara yekemîn korbendên bi vî rengî tên li darxistin û di dawiya korbendê de jî gelek xalên giring hatin gotobêjkirin û kesên beşdar sûza berdewambûna karên bi vî rengî ji aliyê ciwanên her çar parçeyên Kurdistanê ku di vê korbendê de beşdar bûn hate dan.